Bismillahirrahmanirrahim. Mümin kamil kiya? Gelî Müslümanên hêja. İnsanên gulser rûyê erdê dijîn ji hêla îman û baweriyê de sê cirrena. Bawermend û mümin, durrû û munafık, kafir û bêbawerî. Ew kesên wan her şeş rukn û hîmên got amentu billahi wan di xwe de digre, bi devê xwe bêje û bi qelbê xwe tesdîq bike, ji wan re mümin û bawermend tê gotin. Ew kesên got yekîtiya Xuda û pêxemberiya Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bi devê xwe dibêjin û xwe bawermendê bi wan nîşan didin, lêbelê di hundir û qelbê xwe de pê bawer nînin, ji wan re jî munafık tê gotin. Ew kesên got bi hinek ji rukn û şertên İslam û îmanê yan bi temamê rukn û şertên İslam û îmanê bawerî nayînin, Qur'ana pîroz bi temamî an hinek jê înkar û red bikin, ji wan re jî kafir tê gotin. Gelî xweşk û biran, her çi qas ji bo bawermendî û xweyê îmanbûnê gotina min îman aniya, ez pê bawerim, ez qebûl û tesdîq dikim, bi tenê kafî bêjî, lêbelê ji bo xortî û kamilbûna îmanê, ji bo rastî û durûstiya bawermendiya mirov kafî nînin. Divê bi emel û kiryarên xwe, bi tevger û lebatên xwe nîşan bide. Çawa her maden û lajwerdê zer zêr nîna, divê serraf û zêrker wî kontrol bikin, ka zêr e yan zêr nîna. Heke zêr bê, ka çend eyara, çardê ya, hêjdê ya an bîst û çar e. Her wiha kesê Müslüman ka bawermendek rast û durûst e, müminek kamil e yan na, serraf û zêrkerê wan jî Qur'ana pîroz e. Divê em tewr û hereketên xwe, tevger û bizavên xwe, kar û kiryarên xwe, emel û îbadetên xwe bidin ber Qur'anê û sünneta pêxember. Bi mêzîna wan bipîvin û bikişînin. Wê gavê ka mirov mümin û bawermendên heqîqî û kamilin yan na, em hîn dibin. Bêguman kamilbûna îman û baweriyê di peyrewî û dûvçûna şerîeta Xuda de ye. Divê kesê bawermend heyat û jiyana xwe, daxwaz û xwestekên xwe, tevger û lebatên xwe bi gora emr û fermanên şerîeta Xuda durûst û saz bike. Ne bide dû kêf û hewesa nefsa xwe, ne jî bide dû nîzam û zagonên beşerî yên ku bi gora daxwaz û xwestekên nefisperestî û nêyariya zagona Xuda hatinin sazkirin. Çawa ku pêxember jî divê hedîsa xwe de ferman dike. Tu kes ji we nabe xwediyê îmanê ya kamil, heya ku ew xwestek û daxwazên xwe girê nede bi wî tişta, yanî bi ol û zagona ku min wî ji bal Xuda aniya. Xuda jî di ayeteke Qur'anê de wiha ferman kiriya. Çi tişta ku qasidê min Muhammed ji we re aniya wî bigirin û emel pê bikin. Çi tişta ku wî li we qedexe kiriya û we jê gurêzandiya, xwe jê biparêzin. Divê mijarê de teqwatiya Xuda bikin, li pey zagona wî bimeşin. Naxwe divê hûn bizanin ceza û îqabê Xuda pir dijwar e. Wacib e li ser her bawermendî çi tişta ku Xuda jê hez dike, ew jî jê hez bike. Ku ferzên Xuda deyn distwê xwe de bizanê. Dema hezkirina wî hinek zêdetir bû û wî hinek mendûb û sunnetan jî pêk anî, wê gavê jê re dibe fadl û kerem. Her wiha çi tişta ku Xuda jê xû dike, jê adiz dibe, divê ew jî ji wî xû bike, ku bi awakî binbir û qetî xweşqedexeyên Xuda dûr bixe. Dema ku xûkirina wî hinek zêde bû û wî xwe ji mekruhatan jî dûr xist, wê gavê jî ew jê re dibe fadl û kerem. Bêguman wê çaxê tam
جيش و زوقك خوشك و شيرين جوي إيمان خود بيني. لوما زانيارين إسلامي قوتنا نيشان و علامتين هبونا شيرنا هي إيماني أوا گو هر حس کرنه مروب جبوی خدا بن. چه کسی گو حس بکه جبوی خدا حس بکه، گو خوب بکه جبوی خدا خوب بکه، گو بده جبوی خدا بده، گو نده جبوی خدا نده. اوی ایمان خو کامل کریا. لی او کسی گو حس کرناوی، خوب کرناوی، داییناوی، نداییناوی، بگورا حواساوی بے گمان او روشا دی ایمانا ویدا که ماسی چید که دوی رو کیزو توبه بکه بره خو بده پیرویا ریچا قاصد خدا. خدا دو قرآن پیروز دا د دربار باورمندین حقیقی دا وها گوتیا بے گمان کسی باورمند اون گو دما ناب خدا تی گوتن دلوان جترسا خدا دلرزه و دما گو آیتن خدا جوان رتین خوندن ایمان و باوری آوان زیدد بی و هر خود سپیرن خدای خواه اوین گو با آوای پیدوی نمیجن خود کن و جی رسخی گو مدای وان دریا خدا دا جی خرج دکن ها خودی وان صفتان او بخوان باورمندین راستقین و حقیقی. دا آیت کدن دا جی خدا وها فرمان کریا بے گمان کسین باورمند سرفیراز بونا و گهشتن مراز خواه او باورمندین گو دنمیجا خدا بطرسن اوین گو بره خوش کلواجیان ودگرینن اوین گو زکاة مالین خود دن اوین گو ناموسا خود پارزن جبلی جن و کلفتا خواه و جاریا خواه به تو جنین دن را تماسا جنسی ناکن او باورمندین گو های ج امانت و پیمانین خواه هنن اوین گو لکرنا نمیشن خواه پر مقاتنن ها اون ین گو کتنا بهشت و حق دکن. گلی خوشکو بران دروناهیا وان آیتان دا ام جخوا بپرسن گلو دما ناوی خدا تی گوتن دلی مجترسا خدا دلرزه آننا چاوی ما حسران دبارین آننا دما مها رمضان تی امروشین خود گرن آننا ام مال خود ریا خدا دا خرج دکن آننا لهمبر انسانا بشفقت و مرحمت تبدگرن آننا د پیوان و کشانا خدا خوش حیله و سختکاریان دپاریزن آننا او کسین گو برسیبا وان پرسان به ارینی بده او باورمند کی حقیقیه. از دخوازم خود باخوا به وی آیتا پیروز بقدینم اره ماجمرو وان وطره گو او ببیشن مباوری آنی ده دب جوان بے بردان و اوه نه انجر باندن. الا ان احسن كلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام